i Dubravko Šincek. Tu su. Oni su provodili projekt istraživanja i oni nam budu kroz stazu dio onog što su oni ovdje pronašli i sad putem rekli. Obzirom da je puno kvalitetnije učiti ako direktno vidite, osjetite, opipate, pomirišete ono o čemu se priča, onda smo zato se odlučili na ovakav način. Starog Golubovca i tu na ovom području oko Belca. Ove livade prek te vidite, imali smo nekoliko ploha, tu sve su interesantne s puno rijetkih biljaka, a tu prek na Rakiti smo našli jednu jedinu jedinku jadranske kozonoške koja je Natura 2000 vrsta, pa bi mogla i Ljiljana. Da. Strahinščica i macelje jako puno ima, eto sad je jedna jedinka samo na Ivanščici tu. Smatramo to početkom kolonizacije te vrste na Ivanščici jer ima puno povodnih staništa za nju i nadamo se da bude se populacija u narednih nekoliko godina povećala i da već i ove godine možda nađemo joj društvo kakvo. Ljubimac taj jelenčić. To su maloga. Mi smo se s njim sretali tu, Dubravko, se sjećaš? A to nisam daš, to je jelen. To je jelen. Viš da je veliki, jelen je. Jer je veliko. Samo tamo doni se pojel. Livadama u Hrvatskom Zagorju to botaničari zovu brometalnim livadama po ovoj tu travi koju držimo u ruci, koja dominira na takvim travnjacima, zove se uspravni opsik Bromus erectus. Pa je zajednica po toj travi dobila ime, zapravo ima više tih brometalnih zajednica, a to budete detaljnije malo čuli kasnije kad bomo imali Dubravko i ja prezentaciju. I sad te suhe brdske livade redovito su vam bogate orhidejama ili tikačunima i pod uvjetom da na takvom tipu livade ima značajna populacija jedne ili više vrsta orhideja, onda je to ujedno i Natura 2000 tip staništa. Ovo tu gdje sad stojimo jest nama u projektu istraživačka ploha broj 14, a stavili smo ju u istraživanje zbog iznimno bogate populacije kacigastog kačuna i to vam je ova orhideja koju vidite posip oko sebe, ali nažalost nije baš u najljepšem izdanju jer je sa cvatnjom pri kraju, a i ono nevrijeme prošli vikend. Tu situaciju sam uočila doma na Strahinščici, dosta ih je onaj vjetar i kiša zlamatalo i oštetilo. Tradicionalnog načina gospodarenja prestali te livade kositi, niti imaju više stoke koja bi to pasla i nemaju više nikakvog ekonomskog interesa održavati takav tip travnjaka. I kad se dogodi da vlasnici prestanu takav travnjak održavati, u roku nekoliko godina travnjak počne zarastati u drvenastu šikaru, koja je na ovoj tu poziciji već jako vidljivo. I travnjak se pretvori u šikaru, a nakon par desetaka godina u šumu koja je tipična.
samo ukratko, znači da čujemo svi ovako, da je Ivanščica naša najviša hrvatska planina sjeverno od rijeke Save i svojim položajem i visinom dominira nad okolnim brežuljcima i ravnicama na kojima su skrivene mnoge botaničke zanimljivosti. Evo, projekt zapravo je počeo istraživanja Ivanščice još 2009. godine kad smo krenuli s istraživanjem Velike Sase. Dakle, najljepše razvijena ta asocijacija je bila na Ričkovome krču, međutim na 5 istraživačkih ploha mi smo evidentirali i mješavine brometalnih livada s ovim arenateretalnim, jer kada se mijenja režim vode ili ako ljudi gnoje nekakvu brometalnu livadu, onda se ona tu na ovom našem geografskom području relativno brzo pretvara u arenateretum. Tako da smo na 5 istraživačkih ploha imali i mikseve tih dviju biljnih zajednica. Ovo je lijepo.